TV onibingelelayo uye uprofessor CM likhuleni uthomunye kanti uphu KB la eceleni ayinyamalele ngisuke ngamshanga lento wahamba ngiyadlala abafowethu namhla sinayo isibeko umuntu esungule nayo iWTV usibeko angisho uhlalasho phela uKB yathi ngiyayihijack namhla kunomnikazi wayo iWTV engisungule naye ingako nje ubona kunganamuntu la esitulweni ukhona ozohlala bafowethu uNkulunkulu amuhle ngihleli la esigodlweni sami enkangala ngithulile ngithe du kodwa ngimfuna umuntu lotosuka nje avela nganethwe imvula imshaye imlahle la kami sisebenza ngeappointment bafowethu ayijiki leyo ngishaye isandla phezulu kwesinye kulaba abadlelwa imali egameni la professor CM likhuleni bafowethu ngikhumbula mangiqala le show yeWTV neYouTube naboma Instagram naboma TikTok ngaqwayisa abantu ukuthi uprofessor CM likhuleni imali yakhe ingena ebank lakhe ayingeni via e-wallet Shoprite cash send or in angifuni imali enjalo o imali utenayo straight utonika mina esandleni sami hayi ukuthi imali ngithi sitawuhlangana edrobheni kuphi angihlangana nabantu emadrobheni bantu ngihlaba nabo la ngisebenzela khona bana beshu kibuwe kaSisuthu lekhona ngikutlwa because ngiyabona lezulu khona ngangizwa bana beshu professor CM likhuleni hayinyaka icheleta ka di Shoprite hayinyaka icheleta ka di wallet o ka di cash send kwa botlhuku kontato ba mmethileng 18000 ba re ko yena ke nna ko nambengela ya ka ya gale le yona ya 081 even if go ka etsahala o sa di jwetsa hore no o bua le prof a re kenya cheleta ka e-wallet or ka cash send or a re etsa ko Shoprite or a re etsa ko kai a nna o nna cheleta ke nyaka accountong yaka ke berekisa Capitec and imabitsong yaka le sifane saka ha o ka se kraye go le maluleka o ka se kraye ke na di fund tse ngata nna sifane saka ke se 1 ke likhuleni fela and my initials is CM my title is prof so how kenya chelete tlo jwetsa re cheleta o kenyetsa professor CM likhuleni o re proceed if motare kenya cheleta how kenya cheleta before you proceed ya wa chore are you sure or cheleta e o kenyetsa likhuleni or mang hayi bua le bitso le lengwe or sifane se sengwe ka kopo e khulu ngwana mme batla o betha tlhogo and nna nka se o refund because ha wa fana cheleta and nka se o thuse ka sipe o ka se o cry even sipi sa mavula kuvale nka se o so gore o be safe le wena batho ba gone gore o cheleta ha e tle matsogong a right be careful professor CM likhuleni a thuse batho ka cheleta tsa bo 400 ranta gore a etse tsa go etse chelete kene bankeng o sa kopana le yena so la bonana ha ke di etse ntho tseo gona le di Facebook tse ngata di bua ka professor CM likhuleni tse dingwe go bo Dr CM likhuleni simangmang Facebook yaka ke likhuleni mandla comfort and kiba life and also motho before kenya cheleta you must be sure phone ka video call if motho a re etsa jwalo o gone bona the face of the person are ke likhuleni and the voice yaka le motho hekileng number yaka a di tshwane professor Skhulweni aka se tshware phone a o jwetsa ka cheleta o tlo thoma o theletsa hore o reng and then a utlwe gore o nyakang ntho kaofela a ke di etsetse strateng ke di etsetsa sigodlong tsaka ke na le sigodlo mo Nkangala ke na le sigodlo Cape Town ke na le sigodlo ko Lady Smith ke na le sigodlo Bushbuckridge ke na le sigodlo Swaziland ke na le sigodlo Maputo ke na le sigodlo Uganda ke mo wona je ke sa berekela nteng a hona pleke nngwe nka reng ke iteng ke sa bereke if ke ya plekeng or maybe ke tlo la ke na le event ka bua on my live channel gore I will be having this event with bank
o Tzaneen o kae ba ba ratang ba ka tla ba tlo kraya fela di product ke ba rekisetsa ke ba sugofatsa ka letsogo la o ring nna tšhelete pep ke a kopo go betha letsogo di mahale lengwe a nka se di etse tseno a ke etse mhlolo o motho tla le tšhelete ko nkangala and nna ha o etsa appointment ke nna ko fang location ha o etsa appointment wa sendela proof of payment ko WhatsApp o loketse tšhelete ko accountong ya ka ke tlo jwetsa ke nya ke tšhelete nngwe le o mongwe ba sa njwetsa mau ba from Zambia are prof can you please she says no prof I can't send money direct to your account ke deniile even if you are in Ghana even if you go kae but ba batlang monna tšhelete they send it via through my account because of look Ghana Standard Bank siteng look kae siteng go fa di account tsa ka go fa di branch code go fa le eng tšhelete ya kena o tshwana le batho ba ba le ko Europe people ba ba ko Europe ba nkenyetsa tšhelete ke na le di patient tse ngata tse di leng ko Europe tse di ko Switzerland tse di kae ko America they put money through my account nna ke bona tšhelete fela gore o di kene tšhelete mara se ba itšhentšhile e kene ka di ranta e sa tla mara ya tšhore tšhelete e tla ile ka United States ya tla gore e tswa e le London ya tla e tswa e le Switzerland ya tla e tswa e le Spain so ka mantswe maghutswane ke kopa batho ba bule tsebe and ba latele channel ya WTV because WTV if there is something wrong ka Professor Sewuphindze ke wona batho ka eng ka live ya WTV Tsogo TV le yona le latele mara Tsogo TV ai ya ka ke ya Tsogo nna channel ya ka ke WTV so people be warned ka di scammer a ke rate batho ba jiwa ditšhelete in my name inkusa pelo baba and there is nothing I can do because a ke mo itse le motho mo fileng tšhelete le yena o bone plan ya hae or okay re ya gore ke je tšhelete le khuleni o tumme e re ke berekise number ya hae ka nnete a e hack gore jwang a ke tsebe le Vodacom e palla o seto so ka mantswe maghutswana ke rata gore modimo le badimo ba ka ba o etsa hantle